IDF na Hamas ki parliament building khudum chankhre. Palestinian Authority PA tanthokuna ing 2007 dage Gaza Strip ta sasan tawduna lakliba terrorist group Hamas ke parliament building Israel Defense Forces IDF na khudum chankhre haire. IDF na thado ki bawarol amagi matungin na Israeli military ge elite Golani brigade na building adu khudum chankhibani haire. Haukiba October 13 Gaza da ground operation haukiba IDF na Haujik khumang yamna chawchin duna Hamas ki military amasung political mapangal thudiak pagi thabak na chathare maraksida IDF ki spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari na phongdokiba matungin na Hamas ki hanagi intelligence chief Khamis Dababas yauna senior militant leader kaya hatokhre haire. IDF na Hamas ki combat assistant company ki commander Tahsin Maslam su hatokhre. Hamas ki Khan Yunis brigade ki anti-tank missile group ki commander Yakub Asur Suhat Krehai na Hagari na haike. Numit mga ceasefire tawrabade lanfa yang kay tadoke Hamas. Mamang da mukta ukidriba mawong da Israel gi asaw bumayok na riba Palestinian terrorist group Hamas na. Numit mga ni ceasefire tawrabade lanfa way na riba nupi amasung angang yang kay tadoke hay na. Santay ba missing gi kutang da pau pirak Krehai re. Hamas ki military wing Al-Qassam Brigades ki spokesperson Abu Ubayda na phongdoki ba matungin na Palestinian angang chani amasung nupi humudraga mga gagkusin na duna Israeli lanfasing thadok hanan na ba Qatar gi santay na ba missing na hona kiyai de ceasefire taw duna hatok na batok ba amasung Gaza da lariba miyam gi damag tengbang polam chang ba yahan gada ba ni hay na Ubayda na haike Israeli forces na Gaza Strip ta laymaida samudra dagi amasung atiyadagi lepta na lantawrok pa sinamaram oiduna Al-Qassam Brigades ki amasung atay Palestinian faction singi makuta lariba lanfa singi punsi kudong tiningay uheli hay na Ubayda na haike